Kad bi znao da govori Ovaj brod ja lično vidim kao riznicu pomorstva, njegovog materijalnog, nematerijalnog dijela, znači gdje bi u to materijalno spadalo sve ovo što vidite na palubi. I kilometri konopa, sve ovo što je urađeno po nekim pomoračkim standardima. A u to nematerijalno, što je ono možda i bitnije, bi svrstao znači ono znanje koje se akumulira na ovom brodu 90 godina. Koje mi pokušavamo da prenesemo mlađima, koje mi pokušavamo da oplemenimo sa nečim novim što naučimo. Za Pomorski fakultet u Kotoru i njegove studente školski brod Jadran znači jako puno. Dakle, to je prilika da se naši studenti sretnu sa brodom, za razliku od učionice gdje praktikujemo obuku na samom fakultetu. I to je, da kažem, susret i sa morem, i sa brodom, i sa svim onim pomorskim vještinama koje treba direktno na brodu da savladaju. To je također prilika da vide kako izgleda živjeti na brodu, jer je to sasvim različito u odnosu na ono što se dešava na kopnu. I mi smo imali sreće da zajedno sa Mornaricom Vojske Crne Gore organizujemo do sada 3 međunarodna krstarenja, 2013. za Bari, zatim 2018. za Maltu i 2019. za Istanbul i Atinu. Jadran je brod školski motorni jedrenjak koji ima 12 sedara, ukupna površina jedara jeste 933 m2 i ukupna dužina svih konopa na brodu je čak 12 km. Tako da je veoma karakteristično da se svi pomorački radovi rade mehaničkom snagom, odnosno snagom mišića, tako reći. Dizanje jedara, čak i upravljanje kormilom je se totalno mehanički. U mislima sam se ukrcao na taj brod, zaboravio sam sve dnevne probleme i ta vožnja traje već 90 godina. Ovaj prelijepi jedrenjak rađen je u Njemačkoj, u brodogradilištu Pulken. Porinut je 31. godine, 33. godine je krenuo na put i 16. jula 33. je došao u Tivat. Tu se popunio s posadom, opremio se i 19. avgusta 33. upisan u flotnu listu. Tada je i ukazom kralja Aleksandra postavljeni prvi komandant broda, kapetan fregate Nikola Krizomalije. I brod je krenuo da se svečano preda Mornarici Kraljevine Jugoslavije 6. septembra 1933. u Splitu. I tamo bila je velika svečanost. Brod je dočekan sa svim brodovima koji su tada bili u luci, sa svečanim galama i uplovio je u luku praćen eskadrilom hidroaviona. Na čelu te eskadrile bio je hidroavion Sarajevo, to je bio poklon omladinske organizacije za očuvanje Jadrana, Jadranske straže. Velika mi je čast što sam pripadnica Mornarice Vojske Crne Gore i što sam obavljala dužnost komandira navigacijskog brodskog odreda na školskom brodu Jadran. Odnosno, jako sam ponosna što sam dio 90-godišnje istorije ovog broda koji ujedno i predstavlja ambasadora Crne Gore. Ono što je jako bitno jeste da se na ovom brodu obučavaju brojne generacije vojnika koji dan danas rade u našoj mornarici. Zaista jedno jako divno iskustvo biti na ovom brodu, raditi sa kolegama,
A inače, moje kolege su sjajni profesionalci, poznaju svoj posao. Poštovali su me kao oficira na školskom brodu Jadran i nadam se da će tako biti i u buduće. Moj životni put kao komandanta sam započeo 2003. na 70. godišnjicu školskog broda Jadran, kojeg smo proslavili u gradu Tivat i tada smo se pobratimili sa gradom Tivatom. Imali smo u toku mog boravka na Jadran kao komandanta 3 školska krstarenja. 2003. je bilo školsko krstarenje Tivat, Livorno, Krf, Tivat. Drugo školsko krstarenje nam je bilo 2005. godine. Išli smo u Posmut na 200-godišnjicu Trafakalske bitke. Proveli smo 2 mjeseca na krstarenju, od toga preko 21 dan u Engleskoj. Jedan događaj koji su mene aplaudirali, a ja osjedio, treba mi da promijenimo vez i sad vodeći se domaćinski da ne bi uzeli remorker da pristanemo tamo na taj vez gdje treba se vežemo. I ja odlučim da mi to izvršimo sami. I ja isplovim, idemo, uplovljavamo i sad nosi mene struja, ja gledam, nema, udarit ću ovoga od pozadi i slomit ću mu prikosnik. I pošto ima iskusne starešine i ja nikad nisam u životu do tada vozio. Znači, Jadran je specifičan kod manevra. I ja zavezem svom snagom naprijed ih, samo gledam da njega, da taj brod koji meni je pokrmen da ga prođe. Kad sam ga prošao, tada se mora pogasiti motor, pa onda priprema, pa ide i dam svom snagom krmo. Ja pristanem, ne bi da sam ga školski unio pristanem. Ovi svi aplaudiraju na palubi, ja im kažem, vi nemate pojma. Ja sam 10 sjedi i dobio. Zašto je kupljen brod Jadran? U tadašnjoj Margarici, tamo su bili školski brodovi vodonosac Sitnica, bio je i zastavni brod Dalmacija i minolovac D2. Ali da bi kadeti dobili osnovno pomoračko znanje, moraju da postoji jedrenjak. Na tržištu nisu mogli da nađu zadovoljavajući kvalitet i cijenu. I onda se odlučilo da se novi brod pravi. Idejni tvorac nacrte napravio inženjer Josip Škarica. Poslije je došlo do nekih malih promjena, ali to mu je osnovni oblik. I do dana današnjega ga je zadržao. Brod je do Drugog svjetskog rata napravio velika krstarenja. Najveće krstarenje je bilo 1938. godine za New York. Išlo se iz Jugoslavije preko Gibraltara, Azorskih ostrva, sve došlo se u New York, tamo se bilo 6 dana i do Bostona i poslije se brod vratio u Jugoslaviju. I novine The World Telegram News izvještavao o posjeti školskog broda Jadran u New Yorku. Ovaj brod predstavlja jedan veliki kapacitet za Mornaricu vojske Crne Gore. Imati brod ovih karakteristika s ovom istorijom koji može da pruža obuku civilnim strukturama, našoj vojsci i vojskama u regionu predstavlja jednu veliku šansu za razvoj Mornarice vojske Crne Gore i za saradnju sa našim partner državama. Jadran je specifičan, to je jedrenjak. U to vrijeme kad smo išli za Englesku mijenjali smo kompletnu snagu. Sve je to trebalo zamijeniti, sve to posada radila. Znači trebalo je zamijeniti, obučiti, nova jedra staviti, jedriti. Gledajte, mi smo jedan rekord postigli na tom krstarenju. Krstali smo neprekidno 72 sata. Znači noću i danju, znači nismo ubirali jedra. Mi moramo stići na određenu destinaciju u tačno vrijeme. I onda ti ne možeš da koristiš vjetrove kako ti hoćeš. Znači sad mi možeš ti da jedriš, ali ti je trebalo mjesto 5 dana, 15 da stigneš na neku destinaciju. Nama je tačno određeno vrijeme i datum kad moramo da dođemo u određenu luku. I onda se koriste i jedrenje i pogon, motor. Ljudi su bili dobro obučeni su vjerovatno i sada, ja mislim da je Jadran uvijek obučen. Uloga ovog broda je po meni stvarno nemjerljiva, znači nemoguće je kvantifikovati onoliko koliko on stvarno znači Crnoj Gori, jer predstavlja stvarno to njeno pomorsko biće koje kao i svaka država koja izlazi na more je naravno izuzetno bitno.
Kod dolaska bilo koga koji ima potrebe za obrazovanjem, mi ovdje možemo da mu pružimo, znači, da nauči kako se nešto radilo prije 50-60 godina i kako se to radi danas. Znači, nemamo nikakav problem sa tim da studentima Pomorskog fakulteta pokažemo kako se nekada vodila navigacija, kako se pozicija ucrtava na papirnoj karti, a isto tako možemo da im pokažemo kako pozicija izgleda na Egdisu ili na bilo kojem drugom savremenom uređaju. Tako je vezano za sve što se nalazi na ovome brodu, bili to komunikacijski uređaj, bili to dio koji je vezan za pogon broda, znači u svemu možemo da im pružimo, znači da steknu neko znanje koje vuče, znači korijene još od ranije i koje je u skladu sa nekim modernim tendencijama u pomorstvu. Ja sam ovdje 14 godina i mogu da kažem da, bez obzira na neku moju raniju karijeru koju isto izuzetno cijenim, ovaj dio ovdje je možda bio presudan što se tiče generalno, znači, mog usavršavanja kao pomorca, gdje sam stvarno naučio više nego što bi igdje drugo mogao. I zbog toga bi stvarno pokušao da sve mlade ljude, da ih zainteresujem, znači, za ovaj brod i za karijeru u mornarici, jer sam siguran da ni jedan drugi brod ne može toliko puno da pruži kao što može Jadran. On za mene stvarno predstavlja u prvom redu jedan susret sa jednom nevjerojatnom ljepotom, jer on je prosto sam jedan prelijep brod, jedrenjak. On je moment u kojem se susrećete sa pomorskom tradicijom koja simboliše prosto jedan duži vremenski period kad su u pitanju ovi naši prostori. Mi smo u Boki ponosni na pomorsku tradiciju, a jedrenjaci su zapravo prva asocijacija te tradicije. Sve to je školski brod Jadran, kao i prilika da vidite krajeve koje ne biste mogli na taj način sagledati, jer sasvim je jedno ako odete do Carigrada turistički, a sasvim je drugo kad u 5 ujutro uplovite u Zlatni Rog, jer to su prosto drugčiji doživljaj. Takve stvari vam ne nude turističke agencije, a imajući u vidu svu tu istoriju, onda to sve pojačava cijeli taj utisak boravka na školskom brodu Jadran i iskustva sa njim. Prvo krstarenje pod zastavom Crne Gore brod je napravio 2008. do Barcelone. I poslije toga još su 4 bilo, ukupno je 5 krstarenja bilo pod zastavom Crne Gore. Ja bih volio da samo djelić prebacim svima što osjećam prema brodu. On je nemerljiv, značenje je nemerljivo po meni. To čujem i od drugih kad ga vide. Skoro bilo prošle nedelje bio je ispred Budve. I onda su mi pričali ljudi, pored svih katamarana i vamo najljepši je bio Jadran. I ja ga uvijek tako doživljavam. To je jedan najljepši starac kojeg mi imamo. On samo što ne zna da govori. Kad bi znao da govori, puno bi priča bilo ispričanih o njemu. Mi sami ne znamo šta ima. Imamo jedan muzej vrijednosti koja je neprocjenljiva.